na onimnia opese obeye no so because wo hwe say the osi ehwan ne all kan ade ahye nkura me hu say eye ade eye na asem hia ne say once confirm no chi yewura ese osiesie na ade because amanyofo no enye won adwen say omo esiesie osiesie se na be ya ne manfo anase na ade hia ewo Asantehene ha say no ebetumi enya ayarehwe ama etumi aboa enti but utie ne na yen president kana pressure at that honum no yentimi nya renovation because adan ni nyina boma ema ebinum nya ba bi na kra na bi wo valanda munisa no me do ko kakra oka Afaridians military hospital no exactly na utie sama ana se adwena etachira Asantehene wo se yeme eniji yeah no ka se etobia bibi kra timi so mom na bia hospital untimi bi enya adwuma ne nyama bi o such example o say a nurse for na doctor for no ne aban timi nya wontwi bi strike no kwa military hospitals in there they are in their full capacity or more adwuma if say wa be apanyi bi atimi adwene say strike betimi aba enye den a bruche nyina strike ba where government and health workers ebia omunya emfa entiase bia na adwuma oba bia o say military hospital and there ye adwuma sure enti say yetia ye na nkenya military hospital wa Asantehene awon hare so na nke de e dey serve nipa and I want to say confirmation enya Asantehene ha nkwa na serve the northern sector of Ghana and me the northern sector me Frimpong Kwame Frimpong PRO confirm chetadi nkomo awa even jumadi so and o ka say 12 regions and access confirm yeah and anya omonko there are some parts of Africus yemfa so more strong eboma yare bi na so mo de ba bijana na yi kra ya musokra ya mo hu ne se Kumasi etia enti yenya referrals confirm take referrals from Africus omunya referrals from Burkina Faso any Togo. Wow. And this is the womb. And even Ghana for exactly. And then Kenya military hospital no support way na. Very perfect. And now no say in film watching abai na ntimi anye no aba obe say obey na say na make kan utie ne nsem no na utim say na na asem hia on say obi wo ho no o kan asem obe kan tra na mom no utie na asem na o kan yie pa de wa kire emfaso di a yo sa military hospital ene Sewua honom no a enu nti no ode awon hare so ebeye adwuma no na nema mesan hu ne say ne o kan no obeye ene say on say omo na share sa project na say and answer ne amanyofo no tidy you ho ano the type of funding I the funding Opemsuo enti bi on ma otimi ka kire say sa project we there enye central government project and for that matter yentumi enyi sika emfree aban no futuo mu emfa mewie project no enti ba bia sika no free ba no say sika no amfree ho no ma yentumi complete project your project be bro ho ma obon say ya jai e dey siwo ukobisa say dey ntina ya jai siwo omusuo sa project we central government project and for that matter aban enni sika o dey beto aso obon say na a halt na e ho no but NDC mono starte Afari military hospital no esie no say omo na ba na so omo say omo ba be finish and omo ba be complete there meaning they know what exactly they will do omo ebetumi a complete na me kan okra say yen president AK no say otumi edi say adwuma ne dia Asantehene ebebo say ede amane say in fact waya de na waba adwuma so ye pa but ne na aminu Kofi na me hwe say nka bia obeka say nanka confirmation say nka ordinary no tum kakra so say though or hwe Afari military hospital any Sewua honom ne de nemum no adwuma ayewura ede ato no so say opese oye no onu so aba no obehwe say ebekọ no anwo hare so na say ebekọ no ntentem so say de yewura pese etimi ekọ no nanka yehu say waba no Asantehene ha de onani wa ha say obeboa ama apomudin sem ne ba bia yebekọ akọgie na apomudin no eho atimi akọ ntempa ye dana say sawaka yeah sure yenso your voice no ha edro ne de kai na emo bi move exactly and na mom me de me dane say nani edidi enema bi si achi na me de bia me ka say sa na ekikire oman enye de MPP ba ya
obeye ye na ogina ncho aka sem ye NDC na emfa me ho ene nye de NDC be obeye ye se ba ye ni ye wie Sewua and Afari a ne hu se ya tie nsa free sanema no ye ko anim ene yam come be quiet hospital because ye wi a ye adwuma me yi se omo be quiet Jacobu obi adi ho mfaso amanse east amanse west obi a enya ho mfaso sa na echichire o manti se ban na ntimi anwie na wo so aba na obehwa ye nyina yemfa akomapa entachire eye yie ma ye nyina ye dia sabi enye Asantehene de nye Sewua for nkwa na wo hwesa konfo no chi bo adwuma na ebi free Burkina ne Niger ni na eba ya asema me kakra mesem konfo no chi bo adwuma Sewua bo adwuma Afari bo adwuma obi a ho beto no wo yare ya na ho to ayi akoya oyi frandaka na papa na ba wu ye ne pa ya obebo papa bi ba wu ne mo na ntino obobo adaka so akura na said akura ye kama bi asoma ne no bobo frandaka ne de kosi no mo koda na so waye di hiane so bi wu me kan kire me o hia ma bro de hiane so bi be yare Sewua be solve ko fodochi Afari ni free say ni nyina ye nyina no ni yie mu na yepe osan kasafa asante mpunchi ho ye no so mamema atiefo Asantehene bim na yemfa mu nchichire mu emra. Many might not consider this the stronghold of my party, but in this election I believe that the confidence and the votes that Ashanti region gave us contributed to the overwhelming victory that I scored. And so I can assure you that you can count on me and that when we are sharing the national cake, I'll make sure that Ashanti region gets its fair share. Your Royal Majesty, on this occasion, I wish you good health, I wish you long life, I wish your kingdom, Asante Kingdom, progress, and may the good Lord continue to bless our homeland Ghana and make it great and strong. We de omampani eka edifa Asantehene no kase no kre trudo per regions nyese anto amendisi ba MPP lead ye wo vote ma Ashanti region number 1 the whole Ghana de meka selection ko regions me set to ma MPP no for the 16 regions no emu 3 and 2 MPP lead ho the first one Ashanti region, the second eastern region and then upper east region and so omo eto na okase Opemsuo e was a bass and Mahama ye choma no japade obehwe se de son Asantehene so fatai no so obehwe na yenya na Collins ye no so so ubeka last week na ye kan about na appointment na ebi ka se onya emmo Asante mem ha se obi adin se omra na omeye na soafo ne bi anase omesom oman Ghana ena na me ka se enye nipa ye bebo ne din se ofri Asante mem ha se anase bia oye tribe anase se nemom no nipa na obebo din no is about nipa na competency ha ejuma nipa no ebetimi abo ena ye hwe and se utie ne nsem anra obeka ya bia na owo menhyanti na ne nsem no te saade a nemom se enye ne sa nemom na eye no kretrodo efri na kumamu ena all kind of saade a na se megidi ye se Collins say there untimi meka se menhyanti ena wo kansa oh but say no political talks say no sa na political talks no I think the politicians should be aware say these days you can't have any political exactly talk. When you say Drubabi for example na swam runabout especially with the swam runabout interchange near kan ho asem you can buy say obeye ya jehu sika Drubabi crisis can buy the account na you can answer say the name is sikoro enya the same people aban ebeye anase obetumi aye and obit se me de na me ka se MPP aban upon so ka se obeye ansa no free so am ka se ontimi nye this is a project ontimi nye within 1 year ontimi nye more at least 1 year or 2 years 2 years crab bro because na aban ye wo 2023 maybe around this time say ye better about 2024 na aban guso share bo meye say be ye be wie that time now work and me am tell on na me nim how our construction echo and a chance and name be akio ni ade any a project of this kind no untimi mfa
sa 1 year no ya wo kan no na wonu abi se won to ase enu bi na ye kan enti se enai sa ne ma nyina da ho na wo se on se tie ne wo kan no ho ne na ye nuanom anom wa MPP mu na omo ne ye enya adwen ne se na omo no kire se sika na beto accounts mu no ye wo enema bi no ho mo be ye because o hwe sa interchange ya ye wo side ya omo be ye ene ekwan na omo be bie mu ene sa na ma no nti omo etua compensations ni sa no nti ene na ma ICC kan be da accounts mu na ache but omo no kire se sa be na omo dey aso ne bo form no na omo na tuatua compensations ewie aye bibia ekwan da ha omo ba be ewie akire traditional council high regional minister someone say mensa former regional minister former ono afede obegina na nanum anim ye kan nyina so omote ba na wo akitafo no bibra wo kan they are not happy say wo kase entime ya until say afede someone say mensa ono regional minister begina na nanum akase project ni sika ye de baye nti afei ye de na nye sika na so mo de mo na mo sika no ye sika ni wa mo sika wo ho na sika no ye ne ma ye kan mo sika no kura beda account mu sika ne da ho sika no nanado wo sika ni sika no wo afede wi akire no na regional minister sana nanu manim de ontimi ntwantro afede no obegina o manim aka twom se sika ni ho no mo de be enti sika no wo ho yaje o ye be ye o ye tuatua ho ayi eni sika ni ho aye de be ye de na afe na enokre mini sika ni ho na abe final truth entama meanwhile wo kan no kwachiro manfo ne say ye shebo we sika ni ho a no omayi omaso wonim so say regional minister ana panyin bi e bam fremo be ka say ya sika no e wo ho ye be ya obi eye MPP ni asabe ebi a on committee empanyimfo no koni bi wonye communicate ba wo de onim ni say empanyimfo aka say ye be ya wono so jeba bi ka say o kasa with confidence ye be ya ansana ye free anasa ya abanwe anana complete ansana ya ni nyina ye wo wasem a wo kan ye so ye panyini eno ono nso ono ani small way wo ye campaign wo na area hon kakran ko bianim say MPP de ono na haja boso wo area eno ono nso agina wo bohye no so akɔhye bo se wudi hwam a wanka no kro nso atwantro nkwan fe sa lusu ye na lusu bum no eyeja no fe this ya sa no mana na keka bum ma sure say na fe de kaje chanya ye say aye ba say John Dawani Mahama wono nso right de me kan kosi no emo nsem na omo ka no ene wontimi me political talk biem wonse eno na ma medi beduru say be wuram so that time na MPP can say political talk kwa ye bo wuram se ne eboa say political talk so mo achieve ye abato ya kire uminyansa se Mahama nso ono nso fi se onim political talk kasasen ye nim ya onim kasen so nim tie and the Ghana phones in my battle. Oh yeah, Ghana phones in my battle. Dear me person make right, so me that's it. None ya manugu swana make an say and some all can free na kuma mupa na all can or said ye or pese oye na dear. And a minu kebi near me pese oye boy and any said the be a bit me hold no accountable. She see after military hospital are okay, and it's a real hospital. On me who say or see obabeye or say any money ya sika no be free hin and all the ababeye on me who because wa me who baby sika no free no betimi aye one of the mazato sabi o sa aban ko bobosia kra na se aban ko bobosia o me gina nim kan sika no nkyerɛn me akɔfi want to na person yet sense to say say no Nientra MPP aban betimi akase enu nti na o man complete me no can the same thing okay team sabi sa aban ko just come kan kyerɛn dabi ɛna o mekan ba bi obenya sika na free ye sabi gidi aye ni wo mo nsɛm kan mu so mo ye gidi aye ni se sika ɛwɔ betimi di aye ho adwuma me ba no o mo nsɛm kan mu sika ni wo ba ebe ka cho se ebe ye say the next time we be discuss wakasa for economy sure say adding any obe scrappy levy betting tax any and so baby as gas so kokoko no wo so betuatua na wo yes wo na ma me
ewu so wada obi anu ni ayi anajo anwumre obi anu aduane ma ne ma no ye be do be no aduane ama ye de etiso papa ese minis ka de meto ama o be bobu sia na ato so no na be ye nya adwuma obi na de be chene da se wonye skana de peso wo se wo be ya ye de tietietia de hanse waye ye na me ka se okobobu sia o me ka nkyere ena wono na abegina ahye bo kwa obefa so aye no onfa so nyama ti oni kwa obefa so obeye no nyama ba don se hwe swame interchange je no se omo dada ye na sika be free hanaba exactly because see no wa be hye bo se obe finish in early ye onye sika pra to okro wa ntimi aye na de onye sika wan kire ba bia sika na be free abanti we ni de afin do eye too early say e bia obeye sa no ma but se e won agenda so dia omi hu plans a odi gu akwan mu a odi ba be se ne be ya betuma nya hontoso e wo na asema all kan mu se e yampa se e dana kuma so se opeso ye e de emayen na apart from eno nsusu no se wo hwe enra or a very good communicator yeah president dear John Mahama in fact untimi nyim free in same say communicating e into wo hwe enra abasubody a odi ball ye wura abaso ene sa na ma na utimi say ye nsemu a now is or can they convince you say in fact yeah you ya man ni nyina no kai na ne remfi because I shall say I drew baby I mu ye din no Asantehene boa no exactly entino or can they asan akwa ye ade bi say for now no dear say obey a military hospital and a project bi because was and memo akra na ye wura ensa be de we ebe wom bia ebetumi aboa matimi account but a smart move and I will take care and so I think that we are hoping for the best we are hoping for the best and not all can about the national cake no and I me GDA pass Asantehene saying yes obebo e binumudin ama o ma ba be som o my Ghana and last week in meeting say no say ende and I did the final list no ebeba but many ntwa list bia so there may sure say nya mi enti ya hwe say no final list a o hwe ho boy no edin ya nya bi kura ne bia ba mienu miensa bi ebe free Asantehene hwase a o metumi obeba be ya adwuma no oh yes but one say yes say football ball say unua wo mu ana o pass bi ma ya won krofo bi no wa menu akofi say wo call no officer ummom but you be honom nso amasa ne secretary be mo atena ho for 2 hours na won go koko football bo nya bia na enuamu wom anko tru kwa mama ntrama ye wo 44 MPs Ashanti region 44 NPP MPs na wo ko gina no mo constituency wo nya hwe bi say ye the free SHS ba wo na the free SHS by oh but one say your example ye wo share ye nua education minister Aduchumi who share san STEM schools here Asantehene at least we have about 2 or 3 we can boast of Aduchum and how be oh yeah me onu ne obi a me I trust met me I can't know why one no dey say dey usi car you hu ne simple oh yeah one say aka 43 obre so be bo bi and make us yeah me kan ye omo no omo nye Burkina MPs Ashanti region ye no mo na netia oh you see yen de hia ne de obeba be ya adwuma no oh sure no no hia me mfa ho say NDC and NPP net so KJT market second phase nya ya wie ne bia obibi foforo wo say ye na Kumasi Asantemafo ewu babi omu di dwa omu sabe koma no a enye masem exactly sure emfa ho say NDC and NPP kro from dwane ye na Ghana fo betumi akodi dwom a enye masem enti say yenya Ashanti regional minister a won fra Ashanti region na wodi mpuntu bebre a enye masem yenya de wo ye de ewei omu di ehwamo omu di ehwamo enti first na say blood is thicker than water but say and the galam say enti water be a thicker pa she and na some and o mama nya bra ko serious na o kan dey one blood used to be thicker than water and then na galam say nsuo a pipa enti so be a thicker than blood e dey me kan dey bube o mama bube bro Matthias in fact anodin but on say you can say one me kan say MPP amamuo bre no omo enya akwanya no koso ewo nanado
na mamu no mu a omantu am Asante mamu de hwamudie na mo edi hwam no ensesi an me gidie se won a yen president bebo ondin no omo obema Asante man ni Asante mputu atmehia omo bo omo so mfa me omo metoto mpapa so say na meka say ni politics no do ba metoto papa so exactly and Ghana for ni atepa and in fact you see history because of the modernization in fact ade bia ni why you can hide so see social media and say no man into ade bia wo kan ade bia wo ye bia no it's for future use and he said omo kan omo nsem omo eye omo ne omo ne ne omo na mu nyina no megidie pa se omo behwe se ebe ye track records omo be na unim ade ba kwa mahu ewo John Dramani Mahama yen president hu ne se me hu ne se he wants to leave a good legacy and for that matter na Boshe kra obo se Ashanti region is the second largest region in Ghana. And for that matter, Kumasi is the second biggest or largest city in Ghana. No? Now it's out to me say, what plans are He went for that to say, ABI might be BBC or capital on money there. You have to move to the second largest. No? And now what's the why quipping is obey me hold the government. Exactly. And he or come and say he has plans. I was a Kumasi and Kasi developer. No, never to send crana say, and when anyone bet me a cry a buying that. Now, when say, oh no, can son, and Nasa obey me, I be not many agia. And I say, Matia says, and your can on him, and I say, or tin your can I see a padia. And then come and say, ministries no on for be mra Ashanti region. Now, enquire say, ministries nini na one can. Only agree camera because we share jura we here friend saying akuma dance we here we share the farming communities in the middle belt of the country and that na for agri ministry Ashanti region we just into no anya bia on my bia three friends say 3 ministries our Ashanti region so agri is one so as if you be develop on let me hold the government and see what is so what you for be mra exactly on develop to say na me adoma na MPP eba on betimi ade what development is he talking about adina na said and yet me ko see cathedral I didn't na yentimi enye who see cathedral mbacho Mr. Wa is cathedral you be no see cathedral obi no I see cathedral yet me ko dwiri adan e dey see cathedral I went into ya no send last week can want some so see ebia e kai ko mo nto nya so say or the sika be kuma be sisa cathedral na obeya bia enhwe kra nya ho no mo nti e ho ne de aye ne de ye no ne de be museum ne no kra magana for musika mfemfia mo metwe sika me hwebi abrochire ni age sika kase amana nini erade ne mboafo erade wunya ho hwe e kwa de be fa so no erade ne mboafo na wo be Ghana who cathedral yes you had but I don't know nyame ko be sina ma amanansia because it's very sad but say the American politicians no Opemsuo say omo no person omo yes smarter than us because these are some of the things say when say second largest city no ehia wa and na me maka no don't let all your ministries be in Accra. Let some of your ministries comes down and then jowanum oyo mampanya jowanum mu MP jowanum edrum na Ghana for be jom hore and we be on sarbe ni ayikokum to so bedwam yo Your Majesty, our nation Ghana is facing a dire economic crisis. While this is not the first time